Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethe nezinto. Amafasha abahlosile bathi uzokhuluza ukhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bunga yezinto wewo. Siyakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje itsisa zimbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebulela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Nina bodlungwane kaNdaba, udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume esibekelana. Nina bakanodumo ehlezi kaMenze. Ngimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyele khona umfanekiso oqoshiwe. Makuthi umusha kule channel, ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Impunga yesintu umshana wakofuze fulela umashiya amahlangatha azoshumayela. Umzukulu kaMdumo igabeni babanga likaThumbula Tshatatsha, uTshatatsha kaPheshe, uPheshe kaMagwiyane, uMagwiyane kaVaphi, uVaphi kaNokhona. Hlala kuyitokozo kubafowethu ukuthi sifike la ku channel yethu enkulu Impunga yesintu TV. Nanamuhla angihambi ngedwa, ngihamba nomkhulu phela. Umkhulu angikubingelele mkhulu. Amen mkhulu, asibingelele ejulweni zakoNgcobo, sibingelele kuimpunga yesintu nabanikazi besigodlo. Banazi bomuzi sithi siyabulisa kakhulu, sithi nje bame nje. Sibonge kakhulu mkhulu. Wabeka mkhulu lapha nothi abanikazi besigodlo. Omunye umuntu uzodideka uzothi kodwa ngoba manje mina ngangafika eMphelandaba futhi labantu laba babonakala behleli kusofa. Amen mkhulu. Esinjani lesigodlo lesi? Magcokama. Uyazi lamakhehle kuthiwa ayizibiza kanjani mkhulu? Amen mkhulu. Ayizibiza ngamaNgisi. Amangisi. Ayithona amangisi. Amen mkhulu. Ayikade isho njani impela? Ama Englishman. Yebo kunjalo. Akubo. Kunjalo. Kunjalo. Kunjalo mkhulu. Kodwa mkhulu ngifuna singene khona nako. Kukhona umuntu mkhulu othola ukuthi kufanele athathe umsebenzi wabantu abadala. Kunjalo mkhulu. Anqabe. Omunye uthola ukuthi mkhulu ubonakala enqaba kubona abantu abadala. Kodwa yena uthola ukuthi akukho akubonayo ukuthi uyanqaba ukuthatha akwenzayo. Kunjalo. Athi umehamba mhlambe yabohlola mefika afika athi umuntu ohlola wena unenkani wena. Awuzwa wena. Kunjalo. Uthola ukuthi yena akayiboni lento ukuthi yenkani. Akezwa nalento lena yenkani. Kodwa ebusuku umelele uyaba namaphupho. Athi ngiyavuma amaphupho ngiba nawo. Kodwa ngiwaqonda ukuthi athini. Ngoba abantu abadala mabekhuluma kwesinye isikhathi bakhuluma inkulumo bayilethe ngobuciko. Kunjalo mkhulu. Umuntu uthola ukuthi ke manje mkhulu sekuhamba isikhathi kuba khona izinto ezithile ezenzakalayo kuyena. Yizona ke lezi zinto engifuna ukuthi singene kuzona mkhulu. Omunye umuntu ukavaleka indlebe. Uthola ukuthi akasezwa abantu abadala. Kunjalo mkhulu. Omunye mkhulu uthola ukuthi mhlambe kuzovela kuthiwa uthakathiwe. Mhlambe uthothi singezansi isakha sisasebenza. Omunye uthola ukuthi mhlambe ushawe istroke. Njalo njalo. Ngifisa mkhulu ukuthi sike sikhuthaze okanye sikhulume nabantu mkhulu othola ukuthi mhlawumbe usetholile ukuthi unesiphiwo sabantu abadala. Siphinde mkhulu sikhulume nomuntu othola ukuthi mhlawumbe sekwenzekile bamshaya abantu abadala. Sibuke ukuthi amathuba mhlawumbe angakanani ukuthi impilo yakhe ibuyele esimeni. Lona ke naka bangakamshayi. Angakanani amathuba ukuthi abantu abadala njengasebefuna ukumshaya akwazi ukuthi axoleleke. Ngizwa kahle mkhulu. Mkhulu isihloko esijulile lesi kakhulu mhlambe sizoke sisikhulume ngaso. Asoba side. Yebo. Sothi nje kancane kuyigoqa yokinkulumo. Idlozi okanye idlozi siqale ngedlozi. Yeah. Lento kuthiwa idlozi mkhulu enye into ejule kabi. Konto ngenwa uthi ngenwe idlozi. Umuntu oyengenwe idlozi mkhulu kakhulu into eyiningi ngaye ngoba idlozi enye into esingayichaza ngenye indlela. Umuntu wayelahleka. Ahambe egcekeni, ahambe aduke angaziwa ukuthi ukephi nendawo. Afike komuntu ochile ngephupho. Athi usemfuleni ukuthi usendaweni ukuthi yena umsemanzi nawo ukuthi ezibeni esukuthi. Cela bafike nento isipene esukuthi ukuze akwazi ukuthi aphume lapho.
uma kwenziwa njengoba kunjalo iphupho esuke lifike kumlekeleli umbanjwa enze njengoba kunjalo umuntu akuba ngeke kwalahleka aphuma sephuma lo uphuma nohalakasha benyoka lo kuthiwa iyona eyidlozi akekho umuntu oyidlozi idlozi simo sethetshile othe walahleka waphuma kunabantu abangenwa imoya engena thina ihlukile kakhulu uNkulu kodwa funa indlela abakhuluma ngayo abakhulumi ngendlela efanayo njengoba futhi eqaleni omunye uvela valeka indlebe valeka left ivaleka right kubona ngathi kunomsindi sabla check kuthiwa hayi unabantu abadala ubona abantu abadala hayi ushona ngapha kuthiwa unabantu abadala kuthiwa vuma idlozi hayi vuma ukuthi ngizokolozwa phela lento abayisho kimi angiyizwa awuyiqondi le futhi angiyiqondi abafiki kahle kimi mina yini befika kimi bafike bangibhozomela bafike beyindluzulu kimi befika benolaka kimi yile nenza nithi nina abantu ababonayo nina mkhulu phela nithi ababonayo nje hayi wena unedlozi unenkani uzoyibona mfana nobani lapha lokubaba khona sikusongele lapha lokubaba khona idlozi uyoyisola madam ngoba sihlulwa nathi indlela nathi thina lantu ababonayo iyadida indlela basuke befika ngayo noma ungaze uyichaze kanjani ube uprofessor kuyichaza ukuthi befike kanje kuukuthi kodwa kuyenzeka komunye umuntu bafike kuye ngeyibonakaliso ukuthi bafuna ukuhambe kanje uthothi omunye bafika kuye nje bafuna ukusebenza ngayo uthothi inkulumo ayicacile kanti nomsamo wakhe awukho esimeni sokuthi mabekhuluma nami inkulumo ilaleleleke kahle uma bemkhulu unefoni idonsa ka Vodacom kodwa bebhedelwa ispeaker uthi ukhuluma kahle hello angikuzwa kahle ngisafuna handset ngisafuna ukuthi ngoba inkulumo esikuyikhulunywa kule network yakho ayizwakali kahle ngoba kune speaker esibheda kuphi kuyona ifoni edonsayo isignal kuwe ukuthi ukwazi ukuxhumana kahle nomuntu othile osokufonela kunjalo nabantu abadala uma bezoza kumina ukuthi beza kumina impela sebefuna umsebenzi wabo impela kodwa uthola ukuthi lapho kuthintwa khona izinto inetwork yabo bisignal edonsa khona ngempela nakhona kunephithiphithi kunomsindo kuhamba mina ngithola ngibona sengiyakhontombala ngiyagula ngiyashayeka sokuthi kuyavuka kuthiwa noma eshayeka kodwa unabantu abadala ngesizathu sokuthi manje mkhulu lapha ethongweni nakhona akudonsi kahle speaker abakwazi ukuthi bakhulume nayo into ezwakalayo kahle ayizwakali inkulumo njengoba ngifana ngefoni nje ifoni yona ufana ukuxhumana nayo nomuntu kodwa mekulimala ispeaker awuzoyiza inkulumo uzohlohloza kancane omunye uzafaka i-loudspeaker uthi mina ngisifaka i-loudspeaker ukhulume yebo uyanje mntanami yaphela ubeka endlebeni ngoba ufuna ukulalela inkulumo uthi thini inkulumo akufani nje umuntu ovele icingo lakhe endlebeni alalele inkulumo ekhulunywayo kunjalo nakimi uma bekonakele emsamo bazokhuluma yonke inkulumo abayikhulumayo kimi uthi mina inkulumo abayikhulumayo angiyizwa kungakusobanga ukuthi nginenkani kanti anginayo inkani sizayiduma indlebe kimi ngifike kubaba umkhize kuba umkhize nginenkinga ukuthi kanje athi hayi uthi unedlozi wena unenkani kanti befika kona bekhuluma nawo abantu abadala bakimi awubezwa sebefuna ukuthi nokusefuna ukusebenza manje kuwe kanjani nginjoba angibezwa ngikhuluma mina sefuna ukuthola umuthi ukuthi mina sengiyacabangela mina sefuna umuthi ukuthi ukuze into zakho zisebenze kahle kanti ngikhohlwa into eyodwa angilekele lo muntu ukuthi lapha angibheke umsamo qala kubalekile ukuthi umsamo wakithi sihlahle subheke ukuthi isimo sawo simi kanjani abantu bakithi abadala bami kanjani bona esimeni sokukhuluma ngabe nginethonga lokuthi ngizosenza abantu noma abantu bakithi bafuna ukugidla impande yabo kuphela yini emva kwalokho bese ngiyaphila nami emzimbeni wami mhlawumbe bafuna ukuphuza na ngoba uthola umuntu eseyagula omunye umuntu eshawe stroke omunye kunomama ogulayo nje one stroke sebemthinta into eziningi bamenza bamgcabenza zonke izinto ilakhe inye kuphela unethonga ngitshela ngikhuluma nawo ngitshela indaba eziningi umama uthize wathi kusenga ngibe kanje kanti into yakhe inye kuphela kwafuna adle impande yabantu abadala ukuze imithambo yegazi iluleke bathokoza abantu bakuye egazini ngoba uthothi nabathakathi bangishaka lula uma ngabe ithonga lami abantu bami abasegazini kimi
bengakwazi ukuvikela kunjalo so umuntu osenalo nkinga uthothi uyayithola inkinga njengaleyo mkhulu ukuyikhava lo nkinga urumo leyo nangu setho segulile umuntu omunye seshawe stroke awasakwazi ukuhamba sehleli phansi nje afike kumlapho yendabuko afika ayibuka indaba yakhe angajahi ukumgcaba umuntu nokumgquma nokwenza zonke izinto aqala abheke eqala ukuthi kahle azi abe nje lo muntu ubani omdedele ngizokwenzela umfanekiso omkhulu olula nje ngiyakhuluma nawe ezinye insuku ngathi mina kunomfana ofele emahlombe kimi yeah wathule emahlombe kimi lo mfana lo wathi mina ngihlala nesitopini ngimbona ehambe esephuma kumelapho yendabuko wamnikeza into zishunqisela nani zonke lezi zinto lezi wathi kanjani uzosinda utshele bephuma nje komlapho yendabuko washaka phansi shithi wathulwa waphinde wavuka waqhubeka wabuya vuma wamthatha bamfaka emotweni baqhubeka naye uthe mehlangana nami ngase ngithi ngibuka jayi ngathi mawakhe lo mntwana lo seke nakazama ukuthi nimthinte into ezukuthi kanje kodwa manje ngiyibona nithinta izinto kume noma ngomntwana ngibona nithinta izinto kodwa nezinto nempepho yenu mama ayilunganga ithintwa abantu abarongi wathi abonje ukukhuluma kanje umntana womuntu ngakwazi lento ekhulumayo injoba uyisho nje sengabantu abaningi basho njalo into ishoyo iyona kodwa manje angisazi uzoza kanjani manje uba njengoba umntwana uyaphela ngathi mama lo mntwana lo ukephi ekhaya komalume wakho na wathi ekhaya kithi ngathi cha komalume wakho ukephi nendawo washo ngendawo ukuthi athi mama thatha umntwana wakho lo uye naye ekhaya komalume wakho ufucele mama bamenzele u1 no2 no3 wathi mayiloko kuphela nje ngathi ngafuna nombani ozokusiza wakhomba umuntu umama ngokukhulu ushethu wathi ngizocela usibani bani angenzele ngalokho athesho njalo ngamtshela mama loyo bayingane kakhulu kulo ngeke baze balunga abantu bakhe kulo bayamnqaba njengoba usakhuluma nabo bayamnqaba wathi yilo muntu esimisebenzisayo awuna kungisiza yini wena mntanami ngathi mama cha kwa mina ngeke ngikwazi ukulekelela kodwa umuntu uzomthola kodwa thatha umntwana nifike ekhaya nimthathele impepho yasekhaya komalume wakho bamthobe ngayo ngaphandle kwegceke bamgeze bese nifaka phakathi egceke bese niyalibika udaba njengabantu ababika umuntu icala elithile kulowo muntu kuba ngumuntu omkhulu oguliswa abantu abadala ongasakwazi ukusinda ushayiwe lo mfona eshawe ngayo but izinto zaba sesidlala kuyo izinto ezidlala kuyo seziyamlimaza sesho kumqeda manje uthele gaqela kimi ngamuza bamdedela ngathi hayi bamdedela mama bayabothwa uyapi nje manje madoda bamdedela wathi ngithatha kanjani bamdedela mama nabe bamdedela ngeke kolapho usafika lapho ufuna ukuya khona madoda wathula umfana into ayisho umfana wathi ngiyabonga wazi wangiphumuza namhlanje into ayisho wathi wazi wangisiza wangitshela iqiniso namhlanje kusho lo othulayo wathi wangisiza futhi ubani wangitshela iqiniso namhlanje lento kade lokho ifika kumina kodwa ngingakwazi ukuthi ngizoyenza kanjani wabingidida wathula egaqele kumina sambeka phansi engisho ukuthi abantu abadala bayakudedela nokufa kudlalele kuwe uze uthule emhlabeni uhambe emhlabeni ngoba basuke bekhuluma inkulumo wena mnikazi wendaba ongayizwa nathi thina belaphi bendabuko nathi nesihlola imihlola nathi sibhulayo bebe siyahlola asikwazi ukubalalela kahle umtsholo kahle ngempela yini kahle efuna kulo mntwana sibona idluzi thina sibona ukuthi fanele abe isangoma sibona fanele abe umthandazo maye yini kodwa manje asikwazi ukuthola kahle ngempela yini pho le dala ukuthi yena umnikazi wendaba angabezwa noma ungathi ukuthi ngoba uqamba manga umuntu uyakwazi ukwazi ukuthi indaba ikephi esingakusho sifanekisa nathi kwesikhathi ukuthi uma uthole lokhu nalokhu ungakwazi ukuthi usizakale kuloko kodwa umuntu osethole sekule nkinga leyo uyakwazi ukuthi athole amakhambo nyathole izinto ezithile izabe ezithile akwazi ukuthi abile esimeni sakhe bese ayayilanda le ndlela ahlale ezwa ngayo ukuthi ngempela unawo nabantu abadala bafuna asebenza abantu noma bafuna ukuthi impande yakhe aphuze kuyona adle impande yami seyavela lokho akhululeke na kodwa mase ngithi kunomuntu othi yena manje mengifaka umuntu phethwe amadlebe usho bathi kanje fanele wenza ukuthi nokuthi ngabe ngikhuluma iphutho ngoba nami njengoba kusenza abantu abadala nje indlebe zami hamba bevale ngithwe sithaqa ngingezwa lutho kuhamba nami ngizwa banjwa ingalo ungenza lutho
ngilale bafike mina ebusuku bathi ukuthi nokuthi ngisukume ngiyothinta abanye abantu abasema njengami bafowethu ngibeleke ukuthi kanje nje ebusuku bafowethu aningisine ikhambela ukuthi kanje ngivuke qinqo ngihambe bese ngiyabonga ngoba ngathola indlela ukuthi basetshenzwa kanjani nami akuzenzakalanga kodwa kwangithatha isikhathi ukuthi ngikwazi ukubalalela ngempela ngoba kwazi kwalungiswa ini umsamo wami. Kona kunjalo mkhulu. Uqinisile mkhulu. Yabona lento singayibuka mhlawumbe omunye umuntu ayithathe kancane mkhulu. Kodwa sonke yabona uma uwumuntu unalento abantu abadala eyiba inkinga mkhulu. Ngoba ngiyakhumbula mhlawumbe ngangakuxoxela nawe. Ngiyakhumbula mina ngisekhaya komalume ngokwasesibonakalisweni. Amen mkhulu. Kufika umuntu ekhuluma la kwavele kwakhuluma izwi la. Lele ebusuku. Amen. Lathi wena mfana uzwa. Amen. Unenkani. Engadideka ukuthi nginenkani kuphi ngoba manje angikaze mina ngitshelwe lutho ukuthi yenza ukuthi. Nakuba kodwa wona amaphupho efika ngiya kulento yakho ukuthi uma umsamo usulungisile kahle izinto zaqonda. Amen mkhulu. Utshela into ecacile ukuthi kuukuthi nokuthi. Kunjalo mkhulu. Yonke into nje iyaqonda. Abantu abadala bayakwazi noma bekuvezela iphupho ngesibonakaliso ukuthi liuciko kodwa lichazeka kalula mkhulu. Liyaqonda nje lithi kunjalo mkhulu. Nangu komunye umuntu omkhulu. Sesikhulumile ngomuntu ogulayo. Amen. Othotha abantu abadala bamgulisile njalo ukuthi angakwazi lo muntu ukuthi abuyele esimeni. Ngoba kusuke kufanele ukuthi kulungele yanto yabantu abadala. Ngiye ngithi ke mina mkhulu lento ayikho ngathi thina abantu abaphilayo. Kunjalo mkhulu. Uma kuukuthi khona ukugulo nako uzwa ikhanda likushaya musu kujaha ulithatha ulibhekisa kuwena lelo khanda. Kunjalo mkhulu. Ngenkathi uphuma uhamba uya kadokotela ngiyaza kusiza ukunika amaphilisi ungasizakala kodwa uma uhamba uya emntwini ohlolayo. Amen. Uma efika ekuhlolela lo muntu ukwazi ukubona lo muntu ongale nokuwena ukuthi uphethwe ikhanda. Ubona lo muntu okuwena ukuthi udinga lempande. Kunjalo mkhulu. Uyena ofuna ukudla lempande hayi wena. Hayi mina. Nangu kemkhulu umuntu mhlawumbe abantu abadala abamshanga ngalutho ekutheni uyagula. Kodwa into abayenzile babemnikeza umsebenzi. Bamnika imali. Bamnika yonke into. Kunjalo mkhulu. Bavele bamemuka. Bamphuca. Bavele bamemuka mkhulu. Angithi mkhulu iselapha ibele emuva. Asibancome mkhulu abalaphi bendabuko. Kunabalaphi bendabuko mkhulu abaneqiniso. Kunjalo. Abakwaziyo mkhulu. Bakhona abalaphi bendabuko mkhulu abaneqiniso ngempela mkhulu. Abakwaziyo ukukunikeza into ezokhulumisa nabantu bakho bakini njengawe nje mkhulu hayi ukuthi mhlambe ngithini ningizwe kahle babukeli hayi ukuthi mhlambe mkhulu ngiyamkhangisa cha akukhangisi mkhulu kodwa mkhulu iqiniso mkhulu mkhulu ikhona mina into yakwanginikeza yona kodwa manje usafuna ukunginika wathi umkhulu bathi musunginika lutho manje kwase kwanele mkhulu hayi manje kwamphela mina ngangisahalele ukuthi ngeke ngibaxoxela abanye abafika lemphelandaba ngithi mina ngahamba ngaya kuphewa wafika ukhonto afika kunikeza yona isiwasho kuphela mkhulu emva kwaloko mase ngithi ngiyakuyena manje wathi hayi kuthiwe sekwanele ngabona ngayi ngibaxoxele mkhulu ngoba mkhulu angifuni mina ukuthi igama lakho ngihlale kulona kanje kunjalo mkhulu lokho ke nje kubalekile lokho ingakho ngingesabi ukuthi ngikusho lokho ukuthi lo muntu wezakhulume nje la kunamhlanje nje izinto nje ziyafika uyazi umbiki kade ngikutshela wona kodwa indaba ngikhohliwe ukuthi isuka phi la isuka khona kunjalo mkhulu engisho ukuthi ke mkhulu ke nami ngizokuncoma nami njenganomunye umelaphi wendaba ukuthi cha hayi nami ngiyakuncoma njengoba ncoma nje nami ngincoma wena la njoba ngisho mkhulu ukuthi bakhona ogobela abakwenza into zokhaya abona mina kunomama ugogo umsomi mama ugogo umsomi mkhulu engase ngihlupheke ngempela ngingasazi wenze kanjani wanginika into ewubala wathi wemfana angifuna ukwenze kanje madoda ngakwenza lokho wathi dlwe ukufa kwangathi bekubeke uye kwangathi uyena okade kuthakathile athe ngithakathile ngabuya ngathi manje ngiyabonga wathi indima yakho mntanami ayiphelele kodwa la ngathi hayi ngagoloza ngathi hayi mama ima ngaqala ngasusa inkanza ngathi hayi mama ima baningi nje wathi baningi ogobela nje uchaza umkhulu ukuthi sengeke ngizomuntu ethi ngisezwe impunga kungijabulise lokho ukuthi
Shuthi umsebenzi esiwenzayo njengoba lesikhuluma eqanti mkhulu siyadingana sonke. Baningi ogobela asebedlala indima enkulu empilweni yami. Obaba uBhanda, oSendwedwe, uGadla, baningi uZuma uMsholozi, ngabala bebaningi asebedlala indima enkulu empilweni yami yokuba ngihambe le ndlela le ngize ngifike la. Abaze bangithwasisa baze bangithi ngozothwasa enzalo kodwa banginikeza ikhambi elithi khambi elokuthi mina nabantu bami sikwazi ukuxhumana kalula uma ngidideka kubana ngisadideka kwezinye izinto ngiyabuya ngihlehle Msholozi athi baba ngithi ukuthi nokuthi njengoba nempunga nayo nayo makhona igidawo nayo encane ibola idideka khona iyabuya nje mkhuluphewa naku ukuthi sithi ukuthi nokuthi hayi shudi ihamba kanje kodwa akhona amakhambi mkhulu njengoba lo muntu osemukwa zonke izinto kuthiwa sekhipha ucaza ukuthiwa ngathi akezwa yebo abanye abantu bakithi kunezithunywa izithutsha njengoba kuthiwa bayithutha nje isithutha umuntu ongayenzi into right kunjalo bayakwazi bavele bakusuka nomona nje vele kusuka omunye athi thina lo muntu buka bolo uhamba ngemoto thina sasihamba ngenyaba phuca yini isithutha sikimi so siyahlanjulula sigezwe leso sithutha leso ukuba noma sifisa ukwenza imisebenzi yabo yokuthuthuzela kodwa singayenzi kanje sinikwenza kunalokho singivikele kulaba abayizitha kimi singivikele ebini sihambiswe inqubo yami le engihamba ngayo enhle ukuthi kube yiyona ehamba izofika lapha efana ngiye khona ngize ngidlule kulela lengabathi ngiyola machonga ngihambe ngithokozile ngifike nakhona ngibonge uthi uyakhumbula ukuthi wona wenze kanje kuthiwa nazo shona segadile ngoba leyo ukuthi bangimuka zonke izinto bazongemuka uma ngabe mina ngikhohlwa yibo kunjalo ngoba mkhulu akubona bonke abantu uthola ukuthi uze aphuce izinto ngoba naku enesiphiwo sabantu abadala kodwa omunye uzaphuce izinto ngesizathu sokuthi ukhohliwe ukuthi ithongo liyabhekelwa kunjalo omunye mkhulu uthola ukuthi akalazi ithongo ekuyilona elimuphi izinto nelimenzela izinto qiniso mkhulu uthola ukuthi uphakamisa abanye abantu kodwa uphakelwa abanye abantu amanga lawo mkhulu uthi unikezwe abanye abantu unikeza abanye abantu uqamba amanga uphila impilo yamanga nje futhi ishilo impilo yakho yonke ingamanga kungakho mkhulu ngithi mina kubalekile umuntu insizwa asikhulume ngensizwa mkhulu insizwa qala binokhamba lwayo ebilisebenza ubulawu bayo uthi ubulawu bensizwa lopho manje insizwa ihamba umuntu azathomba akhulu azibe mdala akanabo ubulawu bakhe kuthiwa ubulawu lo wabudla ubulawu bokuthi bokukhula akabudlanga uthotsha abantu abakimi bafuna ukuhlanjululwa uthothi kunobulawu mina ngabudlanga namkhulu ngibe nazo zonke ngibe nemoto ngibe nezitolo ngibe ngingabona sengiphapha sengiphezulu ngimukwe yonke into angimukwa ngoba nakuthiwa ngingenwe yithonga ufuna ngosenza abantu ngimukwa ngoba abantu abakimi hayi manje sebefisa isikhathi manje ibona sebefuna inhlambuluko kimi bagezeke uthothi abagezeki noma ngibona kufanele ngenza ukuthi angikwenzi mina qaphela izinto oze asiyeke inkolo ngizophina ngisho umkhulu lokho angihlonisi lokho asiyekeni inkolo ethizeni ephambana nesintu sethu incwadi yaseKorinte lithi iBhayibheli uNkulunkulu isizwe nesizwe uyokusazi ngamasiko aso kunjalo isizwe esinganasiko sifile bathi amambazo sidumela okwezizwe sikhohlwa amasiko ethu uthi hayi amahloni ngamanye amazwi uma ngithi mina ngingowakangcobo noma ngingowakambandjwa ngithi mina hayi ngowakamthembu ngoba ngibona kwaMthembu imi right ngamanye amazwi ngithuka abantu bakaMthembu nabakwambandjwa ngithuka abantu bakangcobo nabakephi nabakambandjwa lazi ithonga okuyilona eliphethe njakulo nkulumo omkhulu musu uphiwa abanye abantu uphakela abanye abantu kunjalo ngoba mkhulu leyo nto ishayile kakhulu mkhulu uthola ukuthi umuntu unako konke nomsebenzi omuhle unayo yonke into omunye zakhe akhe omuhle umuzi kunjalo mkhulu kodwa uthola ukuthi mkhulu avela thatha abantu engidebona abanikeze lo muzi athi nanga umuzi wenu
ababonga ukuthi ngiyabonga bathi besuka laba babe bethatha into zabo impilo manje iqale phansi kulomuntu ishone phansi lento ibalekile ngempela omkhulu ukuthi siyikhulume ngoba ukhona umuntu la kwimpunga yesintu TV othola ukuthi ushawe isiphiwo sabantu abadala baze bamlimaza abantu abadala kunjalo mkhulu ushawe istroke omunye wacabanga ukuthi uthakathiwe kanti abantu abadala omunye uthola ukuthi imlenze yakhe ayisasebenzi isingezansi asisasebenzi omunye uthola ukuthi imizwa yakhe ayisasebenzi uyabona lo ngesizathu sokuthi abantu abadala uyehluleka ukubezwa mabekhuluma ingakho mina omkhulu ngifisa ukuthi sengathi nathi thina abantu esilekelela abantu singacela ukuthi abantu sikwazi ukubaxhumanisa nabantu babo bakwazi ukukhuluma kubona ngoba inkulumo ekhulunywa abantu bakini ngeke baze banikeze inkulumo eyinkohliso kunjalo mkhulu bazokutshela okuyikhona okumele ngikwenze angafani mkhulu nomuntu othi ngithi ngihamba emgwaqweni wa ngihamba edabulini ethile kodwa ngithola ngiwumuntu osodakeni emhlangeni oqovayo lokho ebhizi efaka unyawo akhiphe udakeni aphinde futhi alifake emhlangeni aphinde alikhiphe emhlangeni nosweni lodaka aphinde alikhuphe ngifana nomuntu owenza kanjalo uma bengizohamba ngifuna izindaba zakithi kungakho mkhulu uthi ngithina abantu belapha endabuko uthi asibasiza abantu ngeqiniso uma bese umuntu somsiza asimnikeze into ezomxhumanisa yena nabantu bakhe ngempela bakhulume kuye udaba oluzwakalayo akwazi mabe engenwa imoya yabantu abadala ukusenza abantu abadala ayazo imoya yokusenza abantu abadala uma engeyona akuyona mosho njalo mkhulu mayifika le ndoda ithi wena uzwa wena ngicabanga ukunika eningi imali lento yokusiza abantu eyami noma yakho awucanga umbuzo onzima ngani uyabona ke lapho ukuthi mina ke ngawuza umbuzo uma ngibuza ukuthi lento yokusiza abantu eyami noma yakho kunjalo mkhulu ngabona ngathi yonke into uyavele yacaca yabasobala ukuthi lento yalomuntu ibhekephi kunjalo mkhulu mhlawumbe mkhulu elakho lokuphetha kulesihloko besikhuluma ngaso mhlawumbe singathini kubantu mkhulu ukubakhuthaza labo mhlawumbe uthola ukuthi umuntu ke uyazi nawo ukuthi unesiphiwo sabantu abadala mhlawumbe kufuna bomthandaza mhlawumbe kufuneka amukele isikhwama esithile uyasazi sihlambulukile njalo kodwa uyakubalekela mkhulu esazi uyakubalekela loyo kunjalo mkhulu nomuntu futhi mkhulu othola ukuthi mhlawumbe useshayekileke manje nomunye into zakho uphuciwe ungathini kubona labo bantu kusangalunga yini noma ngeke kusalunga impilo yami mkhulu iyodwa abantu abaqonde emsamo ayikho into ebaluleke mkhulu ukwedlula umsamo wakini noma ngakhuluma ngezinhliziyo zamagube mina ngitshele zonke indaba zakini ngibe unondaba wakini ngasasho uzondi kodwa mkhulu ayikho into ebaluleke njengomsamo wakini lapho ukhuluma khona indaba zakini lapho ophahla khona noma ukuthiwa khona okuguqelayo emsamo akhuluma nabantu bakini kodwa egumbini okanye egumbini lakho olala kulona wena guqa phansi ngedolo ubabize ondube gagase emlozi apho kuyimpondo zokuhla sengisho bakamuwelase la uma bengibiza bakaphekwa ngizobabiza bokohle ngabantu ovela somthuthu wasenhla ngibabize lapho engihleli khona ngibabize ngithi ngicela bahlangane nami ngoba ngiyezwa ukuthi umzimba wami ubuthaka kodwa manje angiqondi kahle ukuthi yize ngibuthakathaka kangaka nje nikhona ninabomvela somthuthu wasenhla nohle ngabantu ngabe kwenze njani kimi ngempela senivumela isitha kuba sihlale ngani na ngoba lo mzimba ngibolekiwe ukuba nihlale kubona nina uma bosuwabuthakathaka ungasakwazi ukuyihambela uyocona uhlala kanjani ubona khuluma nabantu bakini uma umsamo wakho uright bazokutshela ngisho umuntu ugobela ozwa kuyena uzohamba uyekena ufike uthole ikhambi elizokuphilisa futhi mkhulu angiphinde futhi mkhulu ngibonge kogobela labo abasalapha abasathinta abantu ngeqiniso ukuba abaqhubeke njalo bawenze umsebenzi ngeqiniso labo abasadlala ngabantu siyacela kahle kakhulu mkhulu ukuthi umusadla ngabantu nanje udla ngabantu isona sosifica ethongeni lakho ethongeni lakho umuntu ufika lethonga ithonga lakho lapha abangasekho emhlabeni bonke bakubuze ngalo msebenzi uyenza kubantu buku ngane abantu wayenze njani buku sibambeni wamosha kanjani
ngamanye amazwi shintsha hamba uyothola indlela eqondile yokuthi wena njengoba usudlala ngabantu abaningi kangaka nje sengafanele into yakho uyilungise kanjani ukuze ungabi nesiqalekiso osithatha endleleni ngenxa yesisu ngoba khulu njengoba ngisho omkhulu ayikho into ebhlungu ukuthi usuwenze into eyiphutha kumuntu usufulathela ubhekale ukuthi ingazamshaya usibanibani kodwa akunendaba vela akazivele unembeza wakho isithuna sakho sesikhulu umuntu kodwa lo muntu udlale ngaye hayi ziyomphendulele idalwa zakhe kunjalo ngimpunga yesintu ngithi bonke labo bantu umkhulu akhuluma ngabo abasaneqiniso kubantu sengathi amathongo angawukhuphula umsebenzi wabo ulokudlondlobale njalo bese kuthi bonke labo abadlala ngabantu ayingeke abake bacabange kabusha ngempela ngoba umuntu unethongo lakhe ngelinye ilanga ithongo lakhe lo mangale lithongo lakho kunjalo emva kwaloko bese izinto azibi izinhle bese ziyakhala bese uthangathiwe kanti seziyakhala kunjalo mkhulu asibonge kakhulu umbukelo wempunga yesintu TV othi ubukele umfanekiso oqoshiwe siyacela ukuthi udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese siqhubeke subscribe ku channel yethu enkulu impunga yesintu TV bese sithi nje impunga